riri atia wokire atia guku koguo na thini wako ndreira guku ti gwitu. I'm supposed to get out of this place na ndrafa goria gagi get out of this place 3-4 months later nyogo shoka gikora I'm living positively. Ndwarire ni ndwarire murimu wa mukingo bara kawajirie ginya wokoma na ni ngomire na ndu ni hurire umaraya ni hurire umaraya ni ndiendie bara ni njikire atia. I did everything to survive. We shokora jaganu everything, every occupation gagana gutiri undu shukura iri ingi kirogota mashuma na mishumari. Wewe umaraya ndathi umaraya ni dagia mukingo 4 months later. Nigira I'm 17, I'm 18. I'm heading to 18 years. Jehovah. Mom doesn't know. Nobody knows. Gira wa I'm done. Wamenyeria tene warwara. Twekire ugo kukigia na bara. Twikaraga Westradi. Haha Sarit kuna bridge hapo. Hali ya darasa ini. Hapo chini hau niho twikaraga. Kwari na UNHCR mwena uyu ungi. Na riu twenda gwikara hau tondu andu a UNHCR moka. Na ni mokaga na tuirio magatuhe. Aria marehaga refugees. Magatuhe irio riu twikaraga hau. Ta magogo metereire aria moke athungu. Tando irio cia na Naivasha. Shukura ni twarwaga muno bara. Ntwaruire ungirora ha ni ndihitio. Riu ringi umio ngihiana atia. Ndio uru muno. Na riu ndiguthi thibitari. Tondu na no ndina gikofiu hana shukura. Na riu shukura ri ndungithi thibitari mundu akinyaga haria gate ni ukorio wa thiku. Riu hau niho nderirwo ni mundu nigu gutwara clinic private uroro ritho riu. Nitirahona na ni ribu fiu ndrona. Na mikatwa hata sina tetanus. Hau niho ndathire thibitari. Na ndathi thibitari ri nona in the process of go treat you ngirwo it's good you know your status of the mokira kitu ndathite kurorwo ritho ndaumire na mukingo 4 months later. Hau niho gukorera mukingo wakwa give up ni maisa tondu ndaheo dawa maburugutu macio ndahe burugutu ringi muri atiriri aranjira ndeirio ndicige wega ndicisto wega ngaria wega ngokira ngaria aikorwo ndiranywa themwe rucio themwe ngimuria ndiri na gwa gukoma nguria ki ngunyuira ku guku ndirahurwo ARV guku ndirahurwo ri gucisto ku guciga ha. That was how I got there. Tajira terere githaiga. Yes. Riu ni ucoke mucii. Ndigucoka mucii. I give up on life. I decide I don't ni kwaja dairite I'll not get to 21. Ogo nigo dairite. So what do I do? Hau niho ndaingirire riu kaguru. Nona kaka hope kare ndari nako ati ni ngeruta haha. Ati guku ti gwaku. Ngeruta ngiuga enough. Ngiambia kunywa kaguru. Kaguru ndanywa niki tondu ndrona gibao na ni ndrenda kuhuna. Na ni ngwenda kugucia kinyamu giakwa. Kiraiko na kiraiko kirauma 10 kiria kiuru riu kiria gitagwo tiga gukigweta kiu kiria urarogota street ni rokoroko kiu ni 10 kana ki na riu 10 ri ringi ni nguria na riu kaguru wanyua ri ni ukuhuna the whole day. Oi mwana Riu no nginya ngahuna so wokira kiroko ringira nguru ya 10 we huhiria nguru wega ri ukahuna no urarega kuria mandathi niki na cai mandathi utokihuna muthenya mugima wa kirumba witu kogo nguru ukuhuna the whole day. Yes utafuta ni the whole day hata ukiekewa kachupe na toshana hivi wagucia ri ni ukugucia ringi wina kohaha That is what I became. I became that for several times. A friend of mine saw me later on ni akunyona fara ni uranywa dawa ndikunywa dawa kwa mwaka mugima na nuthu ni ndarega dawa fiu ni ndarwara ndagia kindu gitagwo happy zoster mundu ina mukingo ndanywaga dawa ni arwaraga akarwara ku ni kugia very different signs ni ndarwaria kindu gitagwo happy zoster something very very painful ihanaga tari smallpox ira chicken pox ikoraga handu hamwe riu yakwa yakurire haha kinyamu kinene haha kinyamu kinene tari guoko big enough to look like a hand na ti guoko ni thundo cinyitanite uguo cina iroda na ungigerio tureka muguo ukuigwa ruo ugaragare na watura kamwe ugakuria ingi. It was very painful, the worst experience of my life. Pain atereto happy do it was zoster happy zoster happy zoster yes something very common with people living with HIV na nidi amenyaga
urakimenya na no igwa ni nguru uranyua ndiranyua nguru ona ni kiogo giakwa ni kiugire ndiri mukingo na hau ndeherire since 2 years ago 1.5 years almost 2 years na hapo nikaondokea. Arafu now I grow this thing I start now living like a person in pain. Ona igikoma fala ndirakoma na mwena umwe. A guy called Richard Richie tumetaga Richie nyanyonire na akijuria rimwe wewe ni Samuel uyu Richie twali nake fara street like 1.5 years ago haria Westlands akijuria kae Samu gwathire atia na ningi muria kae Richie gwathire atia tondu ukiri mutheru na ni hana you know nginya jure ni kurire akijira niki gwathire na mbere ngimwira 1 2 3 ndagire giki ndi murwaru ni kwaja damu I opened up because I was suffering. I told him Richie kama unaweza nipeleka kwa hospitali ninunulie tu dawa kwa chemist nipate kitu ya kupaka. Ni uchungu what a painkiller. Richie akidora akijira githaiga kwa gutware handu. I'll take you to a clinic. Yes. They will enroll you to ARVs. Todo Richie Tarona came to realize is a social worker. Atuikire social worker. Wagutwika ni arateithia andu aria mathiaga micini guteithiriria andu kogo ni maundu ma dawa na andu akijira ukagutware clinic ni ndathi clinic ndagitari akinyona akijuria wa akijira ni ukwambia kunywa dawa tondu warega kunywa dawa it will get worse na wherever you are heading ni ndahenirie na nikio ni tahenagia andu manjirire githaiga ha urorete hau uretigira tondu ni ndamire my worst fear ni gukua tondu mami angikauga ndagithire ku ni gukua akijira hau uretigira ni ho guthie na warega ndenda gukua mundu ucio ne street no hararirikana mami wao ni ukunywa ki dawa unywe dawa hau niho ndamuririe kiuria kiria ndoririe 2 years ago ndiranywa dawa ndeki na kunywa dawa ni kule nini akijira githaiga is a private clinic and we have ni tunywaga cai guku thainya na tondu komaga falali na tuguku tuhinguraga thaa 2 wethiaga ugoka guku thaa 2 kiroko ugakoma guku ugatinda guku muthenya mugima we have a lounge for our guests I will tell ndagitari akijira I will tell the staff that lounge is meant for you uri komaga ku kuni ko ndathire ru kuni ko ndambire gukomaga clinic na go sai wa thainya ri wa staff ri ndaheroha hau nigukia kunywa dawa ni kunywa o thainya ndagitari aoka ronja kanjira githaiga masaa yako ya dawa imefika hau niho ndambiriria dawa. And that is how I started living in that clinic. Kidogo kidogo, they enrolled me to become a social worker. Lura ruta wira thibitari wa kwariria imwana inini wira wa kunywa dawa and that is what I do until today. Tiga USA diragithirire. Hau niho ndarutaga. Ugituika enrolled. Giambia kunywa dawa thutha wa mieri 5-6 even the clinic noted this guy is something special ni mugi nyakuhota gufundithia the young people living with HIV ginya giambia kuhingura social groups giambia kumarehe together giambia ku form groups even I came out publicly social media I started reaching out to social media people giambia kukosa ku reach young people gabagia ku reach ginya the old people ginya ki and that is how I started growing. I even came in TikTok. I became a HIV activist kahora that way tugeka how TikTok is on the other side iyo ni uri tutigira miruthi riu turi o haha ta njira atiriri tombe turugi thaka na